Anuncien el tercer regidor de la CUP a Girona. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Yeah. Persecution you must bear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, don't hold it may seem now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. I know it. Listen, Rome was not built in a day. Opposition will come your way, but the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. Now you can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. You can get it if you really want. I know it. You can get it if you really want. Don't I show it? You can get it if you really want. So don't give up Poques paraules surten de dintre. Moltes emocions, molts sentiments i molta il·lusió i sobretot molt d'agraïment. Només vull dir en nom dels meus companys que moltíssimes gràcies a tots i a totes pel vostre esforç, la vostra dedicació, la vostra qualitat humana, el vostre treball, i en nom meu dir-vos que tot això no hauria estat possible sense els meus companys i companyes d'assemblea, que són les millors persones, els millors militants que he conegut mai. Moltíssimes gràcies. Segurament avui hem fet història. Segurament avui Girona forma part d'una de les capitals dels països catalans. Segurament avui estem més a prop del nostre somni, de la independència del nostre país i de la justícia social. Dir-vos també que nosaltres som gent militant i que nosaltres a partir de demà continuarem treballant, lluitant i militant per aquest somni que volem. Per tant, us convidem a tots a continuar sent la veu del carrer a l'Ajuntament. Tot i així, nosaltres pensem que les utopies són realitzables i el que hem de fer és posar-nos a treballar i a pencar fort i assumir el repte per fer el viatge cap a Ítaca, perquè, com deia el poeta dia fora, que tot està per fer i tot és possible.